Huma 11,625 l-istudenti tal-iskejjel tal-Knisja u Indipendenti li bdew jużaw is-servizz ta' trasport b'xejn li beda jiġi offrut minn din is-sena skolastika f'Malta u f'Għawdex. Servizz li qiegħed jingħata b'investiment li mistenni jkun ta' madwar 8,500,000 euro fis-sena. Dan minn barra 14,000 student u studenta oħra li qed jitwasslu fl-iskejjel tal-Istat. Fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari, il-Ministru Evarist Bartolo spjega li biex jiġi provdut it-trasport b'xejn lill-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti, il-Ministeru tal-Edukazzjoni għandu reġistrati miegħu 972 vettura. Dan wara li fil-bidu tas-sena skolastika, il-Gvern daħal fi ftehim magħhom għal 5 snin biex minn din is-sena skolastika jibdew iwasslu l-iskola wkoll lill-istudenti fl-iskejjel tal-Knisja u tal-privat. Servizz li hu maħsub li għall-ewwel darba jagħti nifs ieħor lill-ġenituri li qed jagħmlu użu minn dan is-servizz u mhux se jkunu huma li jħallsu minn buthom iżda minflok il-Ministeru li qed iħallas direttament lill-operaturi li ssieħbu f'din l-iskema. Ġie stabbilit li b'dan is-servizz il-ġenituri qed jifrankaw madwar 700 euro fis-sena. Minkejja li s-servizz intlaqa tajjeb, il-Ministru Bartolo innota kif qed jidħlu numru tal-menti u d-dipartiment responsabbli dwar dan qiegħed jindirizzhom mal-operaturi tat trasport sabiex kemm jista' jkun jittejjeb is-servizz.